TV Badwam ni na fe no wabeka yensa ye de kase no akwa akogua de adu so no ye de bonkrata no na fe online stories abeka yensa eni de mu se wonya wo shenkani dia na se wo YouTube akọ no ma ye dem live on so wo bia wo kro no se Go TV na wo ho a ye 119 na DSTV 280 man hine kwabna sante ejina ne nan so e wo ha be me na no pay memu ache Joshua. The VI Bokode. Who's the music? Hey, police. Let me see your brake light, a light, blow your horn, papa. So I'm going about Afromosis. Hey, Patron, I meant you. Hey, police. Let me see your brake light, a light, blow your horn, papa. Oh, Satan, I'll go gossip early. Oh, hey. Go so early. Go so early. So so now say a PR na chade o kase. Oh minister, PR. O 52 years o. Onya akoda o. O so kwache. Na nya no na obehwe ama ye sound guy o wari Osmo. One of official minister. E dey so na. Afa na o kasa. Before e be ko hokra no me na apiatefo ase. Afa na bia o ka ho asem dia na o dey. Enya ma make cancel. Last week Friday. It is a creative one. Baku kaze o kaje kwesisi ase. Ai na dana mosisi wana de be. I'm say hey. They say kosi. Eni obe ne da o mai. Kodan so enkoda. Eti no de di kan creative nyina ya chia mo. Ye da na miase for mo a otimeji mu free sa musuo ne sign ni mu a moda so tiase. Ye nim se mutwa mochi ko mani ko hwe mochi a ebi ni mu di yawo. Ya odie ni mu nyina no je betimi aka hye unkura aka kire wo ne se Awurade ani wadi ni yie no matter the situation unya ne pepe penso da wi ase e wemi enti ene se esisia kakra ye bo ama no ana osusu se bia ho wonsem a o de kan wakoma to yam se de wa mo kan no enyuma mo beye aduane a mo bedi ni sa ne mo ne nyina no megini se afa Adom TV so nko a de kwa kuma tuyem mbenfo betu ho anamo ndi wona etu anamo ma sanhie mudie kase we ni adwenkyere kase we baaye na anu fiada miankasa minua mamponi de hye oni ni team bedwam team nyina ko pie wa apiate led by Welbeck Kofi Ampedu no mototo nipa no na afi on ti nipa koda na the aftermath of apiate wa wo hwe woni so ade utie nkomo ni bi ye danana no nyina se the opinion leaders ase Regional Minister Lance the information will be all part of this huge process no edamase ensa the can say said the mo komo papa ato yanim no saa na mgidi se ibedi akire ne ahwa amamo na baby a esinto aba ho no yatimi ahye kena e ma revise apiate fan no kra e ma me joy say the dad me wa em say ono da no that's what say dey bi maybe man oh bi beba say enwi adwuma no wo he ba bia na omo dan na du na hwe asetene mu nsem so no mu kana ese say omo bom dia na na tie kasa na obi wo ho because of that incident it why mere yeah that's what mean so ade e bi ani akaba ku bia na me say yaye ne surgery on that day ni kwan so onante so to see you are onante so man nine no akwa fe man nine na say na ne ma me kan say mi say because almost one can't victim as in ade ni si mo kan ho ni bienti enti no mo yoni ya muano but senka manso a ko da ho din konko nante ne nine so so e dey empani 4 years rem akora keto akora ye betumi ya bibi aboa eno de sisi ni fa mo no so far as what kuro no mu no de untimi nka say enye saa de ni nti ne nam so a wo praye eno so kan ho aba be hye mu kinama empendo do na na ye ka say wo kakora titu apombi unsem ye mo ho ban kura ansana akosi if ekosi a wa hwe na wo de akoto no ye ntima nya no adu afama enu ntina medi ya say biribi ada no ye ntutuye ne oma yie esiansa sani ate committee na kiki committee no so no ebe favor wo en favor asumasi ebe favor enti we de nka wo mpa ho asem kura na ahwe nko a prevention has always been better than cure. They see was our query site. What do say? Say ye be any o. And na make say ye be kasa. Ni wa what pronimu
ye wo ye in charge wo mo hwehwe say de ba bia wo ye adwuma ye right wo document bibia ye nye ye assign ba ye nipa wu awie na fe ne ye ba beka se wo mu ni license na ba bia o mo ye no why and wo se ye tena ho ma esi ansa ne ye committee anu nti na mpa ye na say wo se sa topic no e say eni kwase ye do ye scapegoat because ya aroho bebre awoni ye sisie no to we dey apiatefo ye bom mpa ye say dan no mo besie awie ne ma me bi nso kasa ne dan pa kakra na esi ho ne ne ba bi a ye de ama no na wo kan ye no e de ye be favor bi obi onso kwa no oni ba bi papa bi akran so so what you say enti den but yentimi nsi no obi ade esa de tie say na abeye as a gated community bisa estate bisa enti wo mo sisi ni nyina kakra so obi abenya bie wo me manage ne sa ne ye bom pa ye say radio yi mu free sa nkwanhia no mu amote ase ne no basa fa kwan foforo so aboa mo ti we de eni de mu ekwan ni nyina no say afia wo asudie me wa asudie won nso ye aba nyi me hwesa me wa asudie wo so ayeti mamumu e wa ti de bia me ka nadmo no se wo kosi dan won nsuo so na nsuo twifa so na se wo dan se wo japade emoni anwane mpa sa ne mattress student mattress o wo mattress papa bi a wo da so ti mo me an correct sa nyama we na wo betwa afia ne nadmo team so mo mra de a afia de camera ne ba na nadmo panyimu no so ewura ayi na na prempa agime bon ho modin bia de obetima ya na o ye no e said all cultural aha nsuo yiri fa ha emfa wo gata we ensi no enye we onfi etite ko si wie na ye wagene se nadmo be hihye dan bi e wo wie me bi mada ana ama o ana books ni unua ni a wahwere no o be se nyina ade ama o de e ka na wabo if we are not each other's keeper they be the make no assemblies no so nye wo masede because ikafo no mu bi so hard drain wo kosi wo waterways so nti ebu ban na ennamu na ekọ bebie ni kwanse ekọ okay ena juada nti make out sorry before then no was a weekend so arohu sembi sesi ayi abrante na kwai hodie abrante hodie say last week ye kan kakra ba ye be sa to so be kwai na si abayua apprentice osua na dwuma wopon fiade kofi meme bia bone galama kwabena ekwan o be kwai one of the town anwan kwanta wo se he kwan o mo fa so repi ge na ma na wuo no ya fa na ma na kwabena jai are ho pictures no ntimi fan to so ma won hwe na anu ode memo ahwe ewia ade na obedi ni pa wusa adena obedi ni pewusa en kwabra ayewo obi uncompleted building ene ye de abayi nanim asi form ase bia gata bi na ye de nanim ahyemu ene ye pu ne tun wa akire na kyese so obehome so kyese otumu sa hometi wo na medwe wa na mse ne future leaders be ne ye tete wo mu e de nipa ne de mabunu ni ese so utimi edi wu ne awu a wu nu na ayo sa akokọ bi na aboa bi ade bone na abayi wan wa ye mo se bia mo pe no won fam ma mo kura e wo se sa kwan we so na mo de obi abayi wo sei efemu asafo mi kenze se mo hwe mo nam wo de obi abayi wo wuse kuni wutantan ase na nimu asa wi chese position mo de akra no fa mu kura no chechire no awumete o ade no awufo abatan yesre mo Munsham krani ye yantete ye mofra ni ye untume nwo awude obetumi mawuwu nkra no gugu basabasa na omudi komani brani ani bayi yese unhunu de eba nkra eba iso ade asetena ne yetene wo men empanifo yesre mo assembly ne hehe obi anya na sade community no yi bambofo muma petrol no enkoso na awra hododo yese me hwe enfoni kwaba me se me de betre o yese me de na kwasha ni show mu kura nye because me hu how ani wo no the wo be bre a wo free mu because of wo pleasant I don't know so yes sir pleasant so wo di na wo so wo person ye ma ne hye no na me nim ni padodo se mema mienu ana miensa na nan na wa wo nua ba nti wo hwe ne na wo ye ne se ye na wo free mu yi a community ni na ebo bra na wan so ne na mu bie ni se ye ma ade no ade life no yes remo mutu mo boate na brabo no e kaka anafo edi eche se me dwene mo ho amenti ase na wo hwe wo house boy a wo no obi yire papa bi tie kuno ya kuno ya
wasa you bold that for the phone obi friend because no obi gina phone so or friend na say obi say waka say o ya dey o kitchen na second atwa no ma me ni panic kasa so wada kakra say ni nyama ewudi a wadi ni pain say ye ne ayi vampires na tifie adai me say kwabra me dwenwa ama me suro nipa afie oh debi koso sa no on sisi no ye ni hwesofo bia o oman no suso bibia so gi bibia what the last time man here can abe no ma oman no suso so agi it because ye kra de fade out na mampokua mo ne eyi mu de se an ye ho Ewrade am ye ni anko mo ho de omo de bia me ka kira on tese na me kai fi de bai omo na ma no omo de dantan ko an de bebo no mo na omo se normal e ba se ana o se agonye kan di wachi a ya kan trasa no bi bawu bi ese we normal mo so ye de yes sana de tie wo kan se na wo bubu no obi nti ase age abepem no epem ni wi na wo twema asem pem wo a se ne wa nya be bire be ka akiri de bia meka asem si framantema se de esi won kran ha wo de an popre na emhihie ne opepa be ka ho asem no for sa de na say it shouldn't happen because if we voter region na eba greater Accra na ko Ashanti region na ko Eastern region na ko Western region na ye so saa na ye ntwia so saa na ye nhwe so saa na ye ko so saa na bibi ajigu saa ti bibi aba saa na ye saa yo owu kwa ya che no de ne beye enipa ne beba live na se no china te se de abranti o ma hankofu na ogina ho na o kekan se na masaba me hwe ne se ya no na me se erade hu ye mobo nti wawie de se so ye nti on se enu anu no ya che no dem obedi di free obedi bibia free ba wakum obi de si obi maame na ba you 11 years akosi no school obafie wakum maame no sesa nka kro no kro wo fie nko anka ba me na nka ba se ku no ka be ku omu nyina because of their car because of their idea unim kwankro mu fa so mo bedu bebi odu awo mo broni te se wo abetena me nchen di wo de ne gufie wo ye di o pe no wo se kum no pap enti woni aba che se ehu bia kra ma mu wo hwe oba kama fefefe ogina hoyi na wo wu kunu ei mo hwe yo na nyambe na wo fa no boy ya no wo chansa no wo to nso eye nsankyere ne ne nipa ne ye ne pia bibia quick anko ye ya na nka bibi su sane wo ne so woni namua wasema sakra ma ye osofo sanse muhuno no ne namhu akodi bone a ba su twe ne beba ababa nti emfa American kwehye sofo tade enye wadwene se wa free sa su twe nye ne kure yes etam no nsema ho do atojo de boka to do na akasafa continuous year registration exercise electoral commission for the manu yaba afi game park so on kasaba for you're a good fellow oday ono so akasa ana era mahama so akasa na so papa intimidasi ebisia edisia ye kwa agudie mo ensemo health tips and so underwear hygiene kwa ye be crown no ye di ho komo sister Sandy wo ho o de beto so ye kwaba